Molweni, ake nginibingelele kuphi nakuphi la ukufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu. Inkulu indaba sila esinilethela khona-ke iy'ndaba-ke ey'threndayo-ke kule mpelasonto bafowethu. Inkantolo yomthetho sisekelo isinqume ukuthi lo wayengumongameli uJacob Zuma akakulungele ukuthi abe yilunga lephalamende kubantu abazoya-ke ephalamende-ke laphana wey'ngane zakwethu, kodwa-ke angaba-ke ubuso beqembu-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ngiyafisa-ke mina ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba-ke oluthrendayo-ke njengamanje-ke ekuseni. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho. Uma umusha ngiyacela wenza okulungile ucindezela subscribe, ucindezela nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ivideo entsha. Siyichaneli, siyabonga.